Sobanukirwa umuti wa ciprofloxacin. Ciprofloxacin ni umuti wo mu bwoko bw'imiti ivura bagiteri iri mu itsinda ry'imiti izwi nka fluoroquinolone. Uyu muti ukoreshwa mu kwica bagiteri no kuzibuza gukura mu bice bitandukanye by'umubiri. Uyu muti uboneka ari ibinini mu ngero zitandukanye, cyane cyane miligarama 250 ndetse na miligarama 500. Uyu muti kandi uboneka ari ifu ivangwa n'amazi, ndetse hanabaho umuti uterwa mu rushinge hamwe n'umuti ushyirwa mu maso. Ciprofloxacin ni umuti ukoreshwa gusa igihe wayandikiwe na muganga, kandi ntigomba gukoreshwa mu kuvura ibicurane cyangwa izindi ndwara zituruka kuri virusi. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe uburyo uyu muti ukoreshwa. Uyu muti uhabwa abantu banyuranye nyuma yo gusuzumwa indwara zivurwa nawo kwa muganga. Uyu muti ukoreshwa ku bana bari munsi y'imyaka 15 mu gihe biboneka ko nta wundi bashobora guhabwa, kandi ukanyobwa 2 ku munsi. Ibi bisobanuye ko mu kuwunywa ufata garama 1 ku munsi cyangwa ukawunywa 2 ku munsi. Ubwo ni kinini kimwe cya miligarama 500 buri masaha 12, cyangwa ibinini 2 by'amagarama 250 buri masaha 12 ku bantu bari hejuru y'imyaka 15. Ubwo ni kinini kimwe cy'agarama 500 buri masaha 12, cyangwa ibinini 2 by'amagarama 250 buri masaha 2 ku bantu bari hejuru y'imyaka 15. Mu guha abana uyu muti bagendera ku biro bafite, bityo bahabwa miligarama 30 ugakuba n'ibiro umwana afite, noneho ukagabanya 2 ukajya umuha buri masaha 12 nawe. Niba umwana afite ibiro 20 wenda, ubwo ni 20 gukuba 30 bikaba 600, noneho ugafata 600 kugabanya 2 bikaba 300. Ni ukuvuga ko uyu mwana azanywa miligarama 300 zawo buri masaha 12. Ku rundi ruhande, umuti ushyirwa mu maso kimwe n'uterwa mu rushinge nayo ikoreshwa 2 ku munsi buri masaha 12 nk'uko ibinini ukoreshwa. Reka dukomereze ikiganiro ku gihe uyu muti ukoreshwa. Uyu muti uwuhabwa nyuma y'uko muganga agusuzumye agasanga urwaye indwara ivurwa nawo. Uyu muti kandi ukoreshwa mu kuvura tifoyide, ubwandu bw'umuyoboro w'inkari, shigerosis, septicemia n'izindi ndwara zinyuranye. Uyu muti wa ciprofloxacin ntukoreshwa mu kuvura mburugu, kandi ku bindi bibazo by'igihe uyu muti ukoreshwa ni ngombwa kubanza kubaza muganga cyangwa umuhanga mu by'imiti. Reka dukomereze ikiganiro ku ngaruka uyu muti ushobora gutera. Uyu muti kimwe n'indi miti yose ikoreshwa ku muntu ushobora gutera ingaruka ku mubiri. Mu gihe ugize kimwe muri ibi bimenyetso, ni ngombwa kuwuhagarika ukagana kwa muganga cyangwa ivuriro rikwegereye. Uyu muti ushobora gutera kuribwaho inyama zirangirira, tendons, aho ni nko mu bujana, mu nkokora ndetse no mu ntege. Uyu muti kandi watera kuribwa mu gifu, kugira ikizungera, kuribwa umutwe, kubura ibitotsi, kutihanganira izuba ndetse no gutera kudasanzwe k'umutima. Urugero rwa ciprofloxacin itangwa ni umuti w'ikivuguto, bityo ku bindi bibazo ushobora kugira wabaza muganga wawe cyangwa umuhanga mu by'imiti akagusobanurira birushijeho. Reka dukomereze ikiganiro ku byo kwitondera kuri uyu muti. Mu gihe uri kunywa uyu muti usabwa kunywa cyane amazi ahagije cyangwa imitobe myinshi.
uyu muti ntugomba guhabwa umwana utarageza ku kwezi avutse, ndetse n'umugore utwite ntawemerewe keretse nta yandi mahitamo kandi bikemezwa na muganga. Uyu muti ntuvangwa na kwariteme cyangwa se teofiline. Uyu muti kandi mu gihe umurwayi arwaye impyiko ahabwa gake, 1/2 by'uwo abatazirwaye banywa. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibitumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.